Past perfect. Odrični oblik. Odrične rečenice, odnosno rečenice u negaciji se grade upotrebom pomoćnog glagola have u prošlosti, odnosno had, i negacije not, koji se skraćeno pišu hadn't u svim licima, kao i dodavanjem glavnog glagola u infinitivu, na koji se dodaje nastavak ed ako je u pitanju pravilan glagol, odnosno treća kolona iz kolone nepravilnih glagola ukoliko je glagol nepravilan. Primer za rečenicu u negaciji sa pravilnim glagolom je nisam se bio promenio, odnosno I hadn't changed, dok bi primer za rečenicu sa nepravilnim glagolom bio nije još bila otišla, odnosno she hadn't gone yet. Sada ćemo pogledati kroz primere za sva lica kako se gradi negacija u vremenu past perfect. Svim licima ćemo dopisati pomoćni glagol u negaciji hadn't, zatim ćemo dodati glavni glagol change, a na njega nastavak ed, budući da je u pitanju pravilan glagol. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada u vremenu past perfect rečenicu prebacujemo iz potvrdne u odričnu, kako biste bolje zapamtili do kojih promjena dolazi. Kao primer ćemo uzeti rečenicu iz potvrdnog oblika I had finished, odnosno bio sam završio. Sve što je potrebno da učinimo je da između pomoćnog i glavnog glagola ubacimo not, a ukoliko želimo da napravimo skraćeni oblik, samo ćemo had not zameniti sa hadn't. Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom past perfect, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ako ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, kliknite na dugme subscribe i preporučite na svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.